Ada kemana tadinya Ini kan itu teh ya. Panas saya jauh Panas kedeng ieu kehed panas mah. Di kebun uas Bentak ya. kedeng ieu. Kebun uas aja mulai. Aya meureun deketnya. Tangkeun ya. Atuh ieu lah. Iya. Jauh banget nih. Jauh. Ya. Kan di situ mah Bang. Iya tuh lah. Aduh. Satunya? Hah? Ini? Bawa. Sini kok tuh sini gua. Sini gua. Kanung. Wih, gimana? Saya kali. Selamat di lah. Nah, oba. Nah, ayo mah. Coba. Cuma sakoran bawa tuh. Cuma. Balik deh jauh atuh udah kayak mati sih teh. Kamu lah sih mendekat dia kan. Tapi nak kayak teh tuh. Kelapa, sirsak tuh mah teh. Ini mah. Orang alah ya. Mah. Semua iya ada sakit tuh kayak gitu. Weh tuh kumaha semua galak apa kumaha iya. Weh. Weh. Di situ kurang weh. Iya. Jangan mah. Kegunaan ka tolong gimana? Mau bener. Aing berat tuh gua tengah. Gimana be? Aduh, iya. Galangan tuh jadi pindah ke hareup, Wah, maju lah. Aduh anjing goblok. Mang, aduh. naon teh? Kedeng aduh sedang aing ngeblok nih sorry. Bantuan aing gitu bantuan nih. Naon baturan sia? Bisa nih ting kunon aing mah bantuan mang kedeng mang Atuh ayo. Ayo mang Ayo. Dah. Oi. Jak dua biasa teh. Mau di langit untuk saya. Balik lain gitu nya. Nasab mun kena sirah aing tak bonyok mah ieu. Juri gimana teh? Mana sih baturan mana? Tuh ini tuh mang aing lah buruan kayak baturan aing akan kumau deh. Oh, ya wae. Tuh mang baturan urang mang Weh. Cerdang neng wae aing mah. Wah itu. Wah, ya bakal periksa heula ieu mah ya. Oh, tuh mang Aing mah. Singkuna naon mang aduh. Gotong we, gotong. Gotong. Kudas. Ayo. Turun gina. Gedeng gitu lah nanti. Jelema teh berat ku dosa ieu mah. Aduh. Aing mah. Berat ku dosa ieu mah ya. Bahaya ieu mah. Aduh mang ngabung ah. Goblok banget. Udangkeun goblok si teh aduh udangkeun dia berat aduh. Dikenal emang gitu lah. Gitu kayak itu. Ya bener. Itu aku sih ngomong aku aja. Ya, Ayo sendiri ya. Itu mah. Wah, gila. Gila. Ayo mah. Potongan moti mah. Kawan kan kaki. Ya, mau ke mana yuk?
Ini lagi mang. Deh. Ma. Bawa ke mana? Tayang ngepak di bawah ya jelmana. Wah, imah pakai nih. Yang bilang mang. Yang wil. Iya mang. Berat ya malah. Ini dakwaan ini dia. Mang kan bubur mang ada. Harusnya iya kita. Palangnya pae atuh nyusahkeun. Dirup kagak nyusahkeun mau dipae. Ya, iya. Turun yang jelma kemana nya? Aya wae. Wah. Hai, Bisa ngubaran jelema tuh, nu pingsan. di mana? Itu di Lebak. Ayo orang tinggali. Ayo tuh bro, ayo. Mana ya tuh pingsan teh? Iya, Mang. Iya, aduh, Mang. Jam pula, Mang. Iya mah jika nama Dian awewe anu keur nyiram kudu bere nu hasem-hasem ieu mah. Oh tadi depan urang teh mang arek-arek eta nu teh arek pala tadi teh ditu aya mah. Mending nyokot lah palana cik. Mang tuan tuh mang. Aduh. Disadar tapi memang tah. Alhamdulillah ya. Aduh, harian mang. Wah, iya mang, iya. Gayam. Tadahar. Gayam. Tidak gayam mula we langsung dahar. Mela. Masuk. Bangun. Gigil we gigil. Tahan. Sadar sa. Sadar. Sudah, ya. Sadar tuh. Mentake kehead sia ari ka kebon teh. Punten-punten atuh pan makhluk teh lain sia hungkul meureuh di bumi teh. Gua sudah tempol ngeunaheun mah nyupunten eta ge. Geus we enama balalik cing. Enama maneh geus rada sadar ya. Balik. Baik sia, balang wae atuh da di kebon Oh, teh. atuh hampura mang. Balik geus Balik, balik Kak. yuk.